Znači, knjiga je napravljena po uzoru na Tašenova izdanja. Tašen je izdavač, najbolji izdavač na svijetu za luksuzne knjige i coffee table books. I ja sam prostudirao dobro kako te njihove knjige izgledaju. Znači, ovo je knjiga koja je napravljena kao da je Tašenova, samo nije, nego je izdavač Hrvatska autorska agencija. Knjiga inače, znači, ovdje svaka knjiga ima svoj broj. Book number 246. Ima ovaj paus papir na početku. Onda ovdje je predviđeno za potpisivanje. Knjiga je tiskana, ovdje se potpisuje, knjiga je tiskana u 1000 kompleta, 750 kompleta na hrvatskom i 250 kompleta na engleskom. A od toga je 50 kompleta luksuzno izdanje i ima 50 kompleta na engleskom i 150 na hrvatskom. I svaki taj komplet luksuzni ima, znači ovo je šuber kutija u kojoj idu ove knjige, ovo je regularno izdanje. A ovo je luksuzno izdanje i svaka knjiga je potpisana. Znači već ima moj potpis unutra, originalni potpis. I svaka knjiga dolazi imam 10 fotografija sam izabrao. Jedna fotografija potpisana, original, koja dolazi u kompletu sa knjigom. Znači ovaj komplet košta 4000 kuna, a ovaj košta 2000 kuna. Knjige nema u knjižarama, jer tolika je bila cijena proizvodnje velika, a mi nismo napravili maržu kako rade normalni izdavači. Normalni izdavači rade 1:5, 6, 1:10. Znači, ako knjiga košta 10 kuna, oni stave 100 kuna. A nas knjiga košta 150 eura, da smo išli 1:10, bilo bi 1500 eura da košta knjiga. A to u Hrvatskoj nije dostupno. Tako da smo smanjili ovo na 500 i nešto eura da bude ova, a ova 280. Tako da bude ipak na neki način pristupna. Znači, ova knjiga se može samo naći direktno preko mene, preko mog izdavača i sad preko galerije fotografija Barbarine. I u knjižarama je nema, nigdje se ne može drugdje naći. Tako da... Koliko fotografija je? 900 fotografija. Kako ste ih odobrali? Pa to je bilo jako teško. To je bilo jako teško, ali mi je tu na početku pomogla moja supruga, koja je editor na NBC. U Newsu radi i ona mi je, jer tu moraš biti nemilosrdan, a ja sam vezan za svaku fotografiju, a i ova mi se sviđa, a i ova, i onda teško mi je bilo, onda sam dan njoj, ja krenem, evo ti, imaš tu Johnny Deppa, napravi selekciju. I onda od te selekcije bi ja onda opet smanjivao, onda imao sam nekoliko prijatelja iz Splita, Matko Biljak, urednik Slobodne Dalmacije, on mi je kao urednik dao svoje, ali finale je bio ipak moj. Ali oni su mi samo pomogli da malo raščistim tu količinu fotografija. A omiljena fotografija? Pa omiljena fotografija mi je ipak pored svih David Bowie. Zato što je način na koji su nastale te fotografije nastalo je bez PR agenata, u direktnoj komunikaciji s njim i ja sam ga animirao i uspio sam napraviti i te fotografije. Ja sam imao izložbu u Los Angelesu prije par godina, samo David Bowie. I ta fotografija, ta glavna fotografija koja će biti tu izložena je prodana za $25.000.